Pozdrav YouTube, Crowcrafter2 ovdje i dobrodošli u moju prvu Pixelmon epizodu. Za vrijeme ovog serijala ja ću sa svojim partnerom Opa, o boli, Isuse Bože. Greenman 9989. Zajedno ćemo probati zaraditi sve značke na ovom serveru, pobijediti sve gym lidere i postati najbolji Pokemon treneri na ovom serveru. Jel' tako? Jel' tako? High five, high five, high five, high five, high five, radije biti šamaro. Radije biti šamaro pa dobro. Travel. Znači prvo travel, 3? 3, da. Ok. Znači ako hoćete igrati s nama, server... IP će biti u description. Da, tako. Opisu videa. Evo ga. This is a fan. Zakaj se ja ne teleportiram? Evo ja jesam. Travel, Sky 3. Samo. Znači ovo je ekran na kojem birate Pokemone. Ovaj tu prvi stupac je prva generacija, drugi je druga, treći treća, četvrti četvrta, pet peta. Da, kad ćeš... I uvijek ja idem za trikom. Moj triko je moj Znači ti ideš sa trikom. Meni su nekak najdraži ovi iz prve generacije. Najdraži mi je Charmander pa ću se zato držati njega. Ok, sad malo da vas ovdje upoznamo. Znači... Kaj da vam kažem, ovdje su PC-evi, healeri. Da. Tamo, tu evo je stvari koje prodavate i kupujete. Znači kad ubite nekog Pokemona, divljeg Pokemona, onda dobite od njega neke stvari. Neke ispadne. Ali ne za sve to vredi. Onda možete kupovati tu lopte, poteze. I onda prodate to i onda kupite si. Onda zatim idemo, samo, dođi. Ali mi nemamo još Pokemon, nemamo još dođi ovdje. Auć. Nemamo ni para, da. Onda idemo tamo desno. Tamo nemam pojma kaj je, nikad nisam bio tamo. Tako da ćemo saznati zajedno. I čini se... To je ono kad ideš u sljedeću. To su teleporteri za grad. Ok, ajmo počet sa... Da, ok, idemo mi. Ajmo počet sa Blackthorn City. Ne, moramo početi od prvog grada. Dobro, ok, da imaš pravo. Ajmo, bit ćemo pokret prvog grada i onda ćemo... Ajmo početi ono... Da, inače morate dobivati, znači imate na serveru gym lidere koji vode, ne znam, neke dvorane. I onda se morate boriti protiv tih nekih ljudi koji vode jednu dvoranu i onda, ne znam, imate fire gym i onda morate se boriti sa svojim Pokemonima određenog levela. Znači, do određenog levela i Pokemon... Krabi. Kako dobro, a vidite mog trikoa. Trikao, vidite kakaj je slački. Peto! Šporbu? Oću! Umreću. Ok. Prvo... Charmander! Ogrijebi ga! Pound! Ogrijebi ga, Charmander! Nema važne poteze. Ajoj. Fuck, on više šteti. Ajmo, ogrijebi ga! Ajmo, triko! Možeš ti to. Ajmo, Charmander! To već sam ti pola oduzao. Oduzao sam ti već pola, ajmo Charmander! Ajmo Charmander! Još jedan udarac i mrtav si. Ne. Ja još imam 7 HP-a. Please, ajde. Neće to biti. Ajde, sad ga ubi ga! Ne! Yes! Pobjeda! Moja prva pobjeda na ovom serveru. Charmander, losiram! GG. Evo i sad ste vidjeli kak je to boriti se. Zabavno. Pogotovo ovak kad imamo Pokemon. Ovak jadne još. Vidite kad ćemo imati jače Pokemone. A da se izvječeš Pokemona? Da, idem to upravo napraviti samo. Krivo sam otišao. Da, ja se isto čudim kam si ti. Kam ja, da ja onda trgovinu. Otišao si. Ne znam kaj da rečem. Znam reći. Jesi? Jesam se. Ok, ajde, idemo sada. Idemo lovit Pokemon da si level upamo. Možeš se opet boriti? Ne, neću više, dosta mi je, imao sad YouTube od tebe. Maloro, znači ja sebi nekoga dobrog Pokemona protiv tvojih.
Ali prvo moramo ubijati Pokemone neke jadne Da, koji da. bacaju stvari da možemo prodavati i možemo skupiti Pokemone. Treba bi prvo ubiti neke jadne Pokemone koji će vam dati levele, onda ćemo ubijati za pare. Da. O, gledaj, vidi, ovdje ima. Ovo je još sve... Ovo je prvi grad, ovo je tu prvi grad. A ovdje vam je prvi grad, ali nas ne zanima grad za sad, nas zanimaju Pokemoni. Moramo otići to dalje od grada, super. Tu. Čekaj, ja idem Prvi ljudima... tim. Ja idem ljudima pokazati gym, odnosno tu dvoranu. Aha, idem ja s tobom, ja ne znam isto to gdje je gym. Ja sam isto kod... Znači, ovo tu je... Samo malo idem vam dalje pokazati. Čekaj mene! Znači, ovo je tu ta dvorana, tu se igrači bore protiv gym lidera, ako ih pobjede dobe značku i onda Koji je idu ovo da. gym? Ovo je vater, šta je to? Da, ovo je water gym. To mogu odmah pobijediti, čovječe, ja imam... Da, ima, da, tu si u prednosti pošto Imam imaš... davnate Pokemone, bog te ubit ću boga u njemu ko Nemoj se previše nadati. Ej, Na serveru još nema gym lidera na serveru, tako da imamo dovoljno vremena za ovapati A Pokemone. doći će tek u ponedjeljak, ja mislim. Ne znam, možda čak i sutra neka. Dobro, okej, nije važno, idemo naći. Uglavnom, da. Ovo je Moni, neću njega. Trebamo Evo, ovo je nekog, tu Pokemon trener, isto kaj je brzo. trebamo nekog našega. O, kak je ovaj lijepi, vidi, to je ovaj Snivy, ja sam htio njega uzeti za, vidi gle, Da. sam da uzem njega, ali jednostavno... On je to mi starter Pokemon, ali jako ga često vidim. Pa da, zato kaj ga sad svi koriste i... Ne mislim ovako u divljini. Pa da, i on je tu, on se često spavna, on sam mislio uzet ću Trika, Triko je jako dobar Pokemon, jako rijedak i sve. I uvijek je meni najdraži bio u crtićima. Da, meni u srcu bio uvijek najdraži Pikachu. Meni nije. Ne, Pikachu Ne znam, meni je se nekako on od uvijek sviđao, ovak počeo mi se sviđati Charmander, nekak mi ono, njegova posljednja evolucija mi super izgleda, dosta je jak. Ima dobar potez sad za početak, kada dođe na 17. level, ja mislim, dobiva jedan stvarno jak potez, sa čime ću te pobijediti. Oho, vidi moje prva žrtva, nadajmo se da nije preveliki. E13 Ladybug. Gledaj, dobro, to, znaš ko je ovo? Ovo tu, dođi ovdje. Vidi, to ti je onaj lampet, znaš kako dobro on ima. On kad te evolira ti u još veću lampu, bok te, predobro, znaš kako dobro. Može imati neke, ja mislim, električne poteze, premotne. Lampa kao Pokemon. No, pa predobro. Predobro moramo nabaviti. Pa još neka ljudi stave još i Ferrari kao Pokemon, ono. Nisam misli, ovo predobro. Moram si nabaviti tako Pokemon. Moram! Ojojojoj. Ja sad tražim... Opa, našao sam Snorlaxa. Ja ne mogu. Evo, našao sam ovo 7, level 5, Caterpie, idem je ubiti. Ne mreš. Mogu. Ember! Imam Ember, već imam vatreni potez, Ja ubio sam je u jednom udrcu, i upravo sam zaradio $20. Mislim, prvo trebam to unovčit. A, kad ga ubiš, dobiš 500. Dobio sam 2 stringa. Da, on je jadan, to je neke puže od onek mizorce. Da. Di si ti nestao? Ja sam tu do jedne pored nove gym. Kaj to? Jesi ti već u novom gradu? O, gle kaj sam našao. Kaj? Našao sam dva, ova kaj ti imaš, kako se zovu u onom drugom, Loxiona. Ha, Luxio. Ja sam našao Pachirisu. Preveliki su, da. Koji? Bore se, 25 i 27. Znaš koji sam ja našao? Kaj? Evolucija Trika. Grovile. O, da. Joj, zaki sad nemamo opite. Onda bi bio prednosti nego ja, ali nema. Znaš da... Nema. Da. Nema loptu. Ovdje je cijeli čopor Caterpie-a. Dođite ovdje. 4 Ja Caterpie. ne idem naći bok te Pokemona. A ne, trebao sam Ember, ne Scratch. Kaj si ti dalje u level 5? Da. Ne mogu naći jednog Pokemona. Vidiš, ja sam našao tu čopor, a daj, nemoj zezi da se sad ovi bore. Znači sam onu električnu vjevericu. Pachirisu? Da, 19 je, ali preveliko. Moram i taj Pokemon, tog Pokemon. Moramo biti sve Pokemon čumati. Sve. Kao što ona Pokemon pjesma govori. Gotta catch them all, Pokemon.
Kak jadno zvuči. Da, A znam. mi smo to kao malo, mogu te sjećaš se kad smo bili mali smo to gledali. Da. Bila mi je preboša pjesma. Ajde. Koji je tebi bio najdraži crtić dok si bio mali? Mislim- Ja mislim, da, Ninja Kornjač će sam. Ninja Kornjač, da, to je bio dosta dobro. Meni to bolje od Spidermana bilo. Meni je Spider-Man bio baš najbolji. I Ne znam. sa ovaj opiće me rata. Onaj, ne znam, taj Spider-Man crtić je onaj Spider-Man The Animated Series. Jednostavno, to mi je tak bio dobar crtić, još uvijek se sjećam nekih epizoda. Mislim, je ovo Vio Divi? Ne, nije. Rotten Flash. Jej, opa. Aj, napada me level 23 Golbat. Run, Charmander. Neće ti Run. pomoći. Run. Će. Oh shit, napao me. Svinja Napao me. da čuva. Run, Charmander. Run. To je super. Run, Charmander. Pobjegni. Daj, kaj je tak teško. Ok, pobjegao je. Ajde odi napiši crtica travel i odi na Mahogany onaj city. Da, vidim. Evo, Odi tam. ovo je ledeni. Da, Ok, odi. ja idem prvo izvječiti. Ok, odi. Jel ja... I idem prodati ovih 7 stringova. 70 dolara. Pokemoni di se skrivate, ne mogu naći nijedno već. I sada kupujem opte. I sa ovim optama ću... Ja sam Ratata, ali drugi level, mogu ga valjda ubiti, ajde mogu valjda. Ako umreš od tog Ratata... Onda on. Ono naslov na videu će biti, ali dobro, on pomire, ok, ne može biti ništa. Evo, ja se borim protiv ova 5 Ratata. Ne može biti ništa. Evo sad zabrao sam Mislim da ću čak i dobiti jedan. Zabrao sam izliječit Pokemona. A mislim da ću ga opet ubiti. Isto dosta ne još. Ok, ubio sam ga. Idem sada izliječiti. Ideš, Ratata je tu u Pokemon centru. Dalje ga nisam uspio. Dalje nisam uspio zaklati svoju žrtvu. Zapravo uspio sam zaklati, ali nisam dobio nijedan level još. Nema koliko mu fali. Jesi uspio koga ubiti ti ovo? A jesam, ali. I koji si level? Trebam treći, prvo nađem 9. level i onda se borim i ubim, izgubim i onda nađem ovoga Ratata drugi level i onda ne dobijem uopće level. Koji si sad level? 5. dalje, ne mogu naći uopće. Kaj misliš, je bi mogao ja protiv ovog sa svojim level 10 Charmanderom protiv level 11 Ratata? Ti si 10. Da. Ne ubit ćete, imate jedan potez koji je baš je moćan. Ratatu. A probaj. Idemo, ajmo. Ajde za Biće- YouTube, ajde za YouTube. Biće napeto. Ajde Charmander za YouTube, možeš tu. Ok, full je jedan napad, super. To mi daje prednost. Ovo već je na... Ova Ice dvorana je tu. On je na žutom. Ice Gym. Na žutom je. Ajoj, sad sam i ja na žutome. I da, ljudi, A daj, ajde, ostala mu je jedna crtica. bit će vam... Nemoj me ubit. To, Biće link. to iskoristit ćete ovi. Slušaj, To, čekaj. Yes! Ubo sam. Ratata. Bit će link od... Čekaj samo da ubim ovoga. Bit će link od od moda. Pixelmon... link za taj mod kaj ću Znači u opis videa ću staviti link za Pixelmon mod ako hoćete Da. skinuti. Da, evo, Gold Nugget. Sam našao. Imaš problema nekih. a ne mogu, nađem konačno 5. level, neću njega i onda hoću se borit i jednostavno nemam dovoljno healtha da ga ubijem. I onda moram opet se vratiti u grad i onda opet svašta. Čekaj, divlji. No, život je okrutan. Ajde. Divlji rat. Je. Ali 15. level bježi dok me nije napad. A pa ko to me... Aha, to mi je samo zavojilo, mislim sam da me već neko napada.
Tako bih htio skočiti. A, tam sam ih vidio, da, sad idem tamo odmah. Htio bih skočiti s ove planine, opet ne želim. Želim, ali opet ne želim. Da. Zanimljivo čini. Da. Ja ništa ovdje ne mogu naći. Tu sam vidio, evo ga, konačno. O, hipno. Sumnjam, valjda, sumnjam. Ajde. Mijat. Ovo 20 mijat. Ne, ne mogu protiv tebe. Isuse, prejak je. Prejak je ovaj rad. Ja i... Predao je moći kad si s njim ravnopravan, onda ti frajer može ubiti pravo. Uopće ne. Ja sam uveo 5 ratata. Ja sam ubio sa ovo 10 Charmanderom, ovo 11 ratata. A ubit će me, ne. Dobro, full, ajde. Ali neće više full poslije ove. Moram ga još 2 put lupi da umre, a on meni jedan put mora lupiti, znači mora 2 put fullat, a sad će pogoditi vjerojatno. Evo ga, pogodio. Ok, travel. Pogodi koji je uveo 12. Ti. Ne, nego Charmander, nisam ja uveo 12, Charmander je uveo 12. Dobro, da, ne mogu, daj, ono nije fair, nije fair. Život nije fair. Evo te, ti stalno imaš sreće, Ko ti kriv kaj si tak jadan? Ko ti kriv kaj si uzeo tog trika, ne Charmandera? Nije dobar je on samo kaj bok te isto kad se level up je dobar, ali ovak na početku bok te Jesam te ubio... Prvih 10 minuta u videu nisam mogao naći jednog Pokemona da se borim. Jesam te ubio na početku videa sa svojim Charmanderom. Pa dobro, to je... Vidiš, to znači da je on bolji. Kaj? Pa tvoj ipak vatrenja, moj A dobro, pa nema veze, imali smo samo normalne poteze. Pravrati su, odnosno vatreni su jači od... Da, ali nisam imao vatrene poteze. Dobro. Ali nema veze, opet je vatra, trava svejedno. Gledaj samo priznaj da je Charmander bolji. Priznam. Okej. Ali ja jednostavno obožavam trikove, moram naći Pokemona. Okej, ja idemo u prvi grad, ne da mi se ovdje biti. Da vidimo kog ćemo ovdje Driftwing, ne... Ovo ide Magikarpa ubiti. Ne, čekaj, Magikarpa moramo uhvatit. Trebam Magikarpa. Ne mogu naći Pokemona, Isuse Bože, nijednog. Odi u prvi grad, tamo imaš Magikarpe u jezeru. Magikarpe, pa ne realno njih ubit. Kaj? Zbilja. I čovjek fora pogled. Imaju spoješ poteš koji ništa ne radi. Baš me zanima, ne bi to moglo biti. Šta bi to moglo biti, I dalje nigdje ništa ne mogu reći. Idem jednostavno. On je u prvi grad. To je ovaj ovaj... Prvi grad. To je prvi grad, da. Ja mislim da je to prvi grad. Je, to je prvi grad. Tu ću, znam kako ću tu. Dođi, Magikarp, dođi da te da. Ja ću uhvatiti Magikarpa. Ovi Pokemoni od... Evo ga, mislim na njega mogu. Bacam loptu na Magikarpa. Ravnati Pokemoni su odlični protiv vodenih, to je odlično. To je prednost, da. Gle, niš mi ne mre, ubit ću Boga u njemu. Mama jest da... Hvatao sam Charmandera, hvatao sam svog prvog Pokemona. Pa kak već, Bog te, ja ne mrem. Hoćeš da ti dam jednu loptu? Ja ubim Magikarpa i da... Hoćeš da ti dam jednu loptu? Prve svoje levele, ajde. Ajmo mi to. Hoćeš jednu loptu? Mi to. Hoćeš jednu Pokeball? Travat će nam prva epizoda će nam trajati 25 minuta. Hoćeš prvu Pokeball? Hoćeš jednu Pokeball? Ne još. Nećeš, dam ti je besplatno. Ne još. Hoću pošteno zarađivati sebi sam. Hoću biti jadan, moram ispati nešto. Pa dobro, buš malo zaostao, nema veze. Zapravo daj mi.
Znači, bojte... Odi u prvi grad, vidjet ćeš me tu kako se borim u jezeru sa Magicom. Bok. 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 Ojdi, ojdi! Pogledam ću ga na površinu, tako da se... Još ono... Ajde, još malo bi ostalo, još malo. Tako da bude žedan ko riba na suhom. Čekaj, sad ću... Jesi ga? I jesam ga. I 6., 7. 7. level, iha! Jej, evo, hoćeš ovo? Hoću brže baciti. A evo ti. Gdje je? Gdje mi? To da, ribe, to si mi pokupio. Imaš još? Znam da imaš, vidio sam da imaš još. Ne, bilo si samo 2. Dobro, okej, daj mi onda bar popi. Da ne kažeš da sam ja loš čovjek. Da, hvala ti puno. Molim. Čekaj, nema da pomogu. Koji si level? 7. No, napreduješ ti. Čekaj. XP share možemo kupiti. To je dobro, čekaj. Opa. To je... neći drugi čovjek. Rav. Ja idem u šumu. Jel se može tu prodat? Kaj? Reci. Rav fish, ne može. Može. Ali moraš to u glavnom Pokemartu, onaj na spawnu. Aha. Spavene. Okej, tamo, lijevo. Ovo je 11 Lady, Charmander, Ember. It's super effective. Slajno, orbno, prav, ape. Yes, Kaki on glupi. Ubo sam onu Bumamaru. Kadabra, tog Pokemona moram imati. Oj. Evo ne sada. Evo ga, ne, to je rotni fish. Ili je rotni? Ja imam rav fish. Evo ga, rav fish. I imamo... Srca mori... Imam $20, da ima kaj mogu kupiti tim. Ja mogu kupiti bar jednu Pokemon. Mislim da... Koliko imaš para? 20. Možeš jedno kupiti. Yes. Pokeball. Mogu više. Ne. Aha, sale, da, jednu, okej, 2. Glupi govor. Srtica... Travel... Ajmo opet prvi grad. Tam ću se nafidat na ovima. Magikarpima. Ja to vidim svog sljedećeg Pokemona. Kojeg? Evo, idem njega ovdje. Gdje je tvoj? Fight. Absorb ću iskoristiti. Imaš li ti gestu i hypnosis? Što mi je absorb, čovječe? To ima hypnosis. Super. Bog me, ovo je dobro radi štetu. Absorb, to će, vratit će mi snagu i njega ću uništiti. Ajde. I absorb, još jedan absorb i mrtav je. Super, bravo. Bravo ti. Ajde. Pogodi ko je uhvatio svog trećeg Pokemona. Da pogodim ja? Ne. 3, 8, 9, 9 level. Sramota. Imaš kojeg Pokemona? Sramota, nemam, ali planiram ga ulovit. Sad Magikarpa planiram ulovit. Znači imat ćeš Gyaradosa. Okej, daj zatvaraj ga. Koja budala je ona, to je nevjerojatno. Pred svim ljudima svijeta moram reći da je budala. Ako? Moj brat.
Sad mi svakih 5 minuta mi ulazi u sobu i pita kad ste gotovi. A ima većih budala na ovom svijetu. Sigurno. Ajde, absorb, absorb! Daj, ajde, Charmander. Nemoj biti paraliziran. Ne možeš valjda umre od Maripa. Još od level 5 Maripa. Ajme, daj Charmander. Charmander, nemoj se zezati, ajde napad. Absorb je odličan potez protiv Magikarpa, ubija ga bok. Super. Drago mi je da sam našao konačno. Čekaj, tu su ribe, mislim. Hoće mi biti sljedeća žrtva. Ne, nećeš ti biti. I ovo je kraj epizode, ljudi moji, mislim da ćemo ovdje morat završiti epizodu. Drago nam je ako ste gledali, najmo se... Čekaj, ne. Čekaj, moramo završiti ovu. Ova je zadnja borba. I meni isto. Ne, čekaj. Ovu borbu još jednu moramo na spawnu napraviti zajedno. A ne, pa imam 10 levela imam svega čovječe, Gle, moramo za YouTube roko. Za YouTube, ok, ali znam da ćeš me ubiti, tako da... Da, znam i ja. Zato još se početi. A nije fora. Ajde, možda lovim Miltanka, iako sumnjam. O ne, nemoj ga, nemoj. Moram. Daj, onda neću imati šanse. Ja si mrtav. Ghastly, Hypnosis. Ok, vrijeme za bag, pokeball, neću ga uspjet ulovit, ali dobro. Ima malo šansu za... Da, njega preteško lovit. Ali možda mi se sreća danas posreći jednom u ovom videu, čovječ, cijelo vrijeme me ne ide. No, kad se mogu? Morat ću bag još jedan put. Evo, zadnja pokeball. Moram ga lovit, ako ne onda ćemo ga ubiti. Ako buš ga mogao ubiti. Ja bi ga lovio, please, lovi mi ga. A jebi ga, izašao. Da, izašao, morat ćemo ga zaklati. Fight absorbe. Daj, Ghastly, nemoj fuvati Hypnosis. I ubili smo ga. Yes. I trikom je 3 levela, ok. Ajmo Magikarp. Okupili su mi. Give me back. Kad je neko uzeo letter od Miltanka. Ajde, give me back my letter. Ajmo Magikarp. Napadaj ga. Peterson. Do you have it? Ima on. Ajde, Magikarp, možeš ti to. A ništa, okej, ajde idemo se boriti crpica s Čekaj, još se uvijek ja borim. Idemo. Yes, ubio sam ga, curse. Okej, neću to. Čekaj, moram još jednu borbu. Ajde, si spreman? Idemo u prvi grad jer na spawnu se ne moramo boriti. Da, ajde. Čekaj, moram izlječiti. Koliko imaš Pokemona? Smiješ koristiti sam jednog Pokemona? Ne. Da, moraš, jednoga. Ne, neću. A dobro, da u biti ja nemam biti. Moramo se u biti boriti skroz za smrt. Probat ću sa svojim trikom. Dobro, idemo ispred Poki centra. Okej. Are you ready? Ispred Poki centra. Ajde, moram se požuriti, bok ti snijemo već pol sata, ono. Trebalo, rekli smo da ćemo 20 minuta, ali dobro, ipak je ovo prvi video, pa onda. Ovako. Okej. Dođi ovdje. Dođi. Ajde, bar jednog, meni je cilj da ti bar jednog ubim, evo, baci ti prvi, hova. Čekaj, reci stop. Šta stop? Reci stop. Stop. Okej.
Sad ću tog Pokemona baciti. Ne! Bravo. Ok, idemo u borbu. Čekaj, Dobro, ubit će me, evo već sam mrtav na pola. Absorbe. ček da ga zgazit ću ga. Vrtao sam. Čekaj sad da živam. Treba si bacit odmah, ne ti. Čekaj, biraj, reci što. Pa mislio sam da si vidio da to nisam ja. Evo, ajde sad. Ok. Znači tog Pokemona bacam, ajmo, 3, 4, sad. Haha, mrtav. Jesi siguran? Jesi siguran? Napišem od svojeg. Da te baš toliko ne sramotim onda. Čini se da ću morat igrati na drugačiji način. Čini se da ću morat igrati na Absorb. Evo ti Ubog te. To ti je Charmander! Ne mreš mi to radit, ali dobro. Žao mi je, trebamo levele. Trebamo levele. Absorb. Evo. Ember. Iso, daj ono, ubi se, daj. Ubi se, jednostavno se ubi, eto. Nećem koristit ravnate poteze protiv tebe, ovo. Dobro jutro. Da, ne znam. Jej, i nisam dobio nijednu levelu. GG, eto, baš mi je drago, in your face. In your face, zato što niješ Pokemone, to nećeš smjeti, to ne smiješ. U sljedećoj borbi ne smiješ, kaj baciš. Da. Koja kravica? Tu. Ha? Koja je ova kravica tu gore? Koja kravica? I dobro ljudi, ovo je konačno kraj naše prve epizode, nadamo se da vam se svidjelo i da ćete možda staviti jedan like, možda 2, možda 3, možda 5, to bi bilo odlično. Možda da zašutiš? Naš goal za ovu epizodu je 0 lajkova, zapravo 1, ćemo 1 reći. Ok, znaš kaj, daj zašuti. Ok, aj ti ide. Znači, 1. Samo, mislim da ću, samo. Nemoj umrti! Nemoj! Ok. Ajde, brže završi. Žuti, znači, ovo će biti kraj naše prve epizode Minecraft Pixelmona. Ostavite like, komentar i pretplatite se ako želite vidjeti još Minecraft Pixelmona. I još brojne druge stvari kao Minecraft Survival, Hunger Games i brojne mini igre. Koje ćemo snimati samo preko vikenda. A pred tjedna snimamo stalno Pixelmon i Survival. Znači pokazat ćemo vam kako preći Minecraft u nekih 10 Je te ko kaj pitao? Valjda, okej, ajde dobro, završi epizod, neću previše pričam, istina. Ovo je Greenman 9989. Drago mi je. Ja sam Crocrafter 2 i vidimo se kasnije. Pa, doviđenja.